अहानबदा मरुइबा पाव अंगांग अमा सिबगी मतंगदा यामना डॉक्टर फूबगा लोइदना थौबाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अकाई अतोय थोकनख्रे खुरमजेरे एसटीबी पाव मीडिंग ताबिरिबा सिंह तराम नोकचेरी हौजी पाव सनोन पिजरी खांगाबोक पार्ट 3 खुनौ लेकाइदगी खुनरापम जैपिलिन एलियस मथोई कौबा चही तरारोम शुरबा क्लास 4 तमलिबा महिरोय अमा थौबाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दा ngarang numidang lekhidabada doctor na cheksin dabani haina मियाम ना हौरक्तुना डॉक्टर फूबगा लोइनना हॉस्पिटल की मफम कया अमंग अता थोकनख्रे थौदोक थोफमदगी आईएसटीवी न्यूज न फंगबा पावगी मतुंग इन्ना ngarang nungthil pung mari makhairom taba matamda leikhidraba khunrakpam jaipiline एलियस मथोइना पुखरी दे इरुप्तुना शानबदा इराकनबदगी थौबाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दा लाइकननबा पुखलखी हाइरे डॉक्टर ना अंगांग असी सीरे युमदा पुथरो हाइना खंगलकपगी मतुंग इन्ना युमदा पुथरखी युमदा यौरबा मतुंग दा अंगांग अदु सोर होलकपदगी अमुक हना हॉस्पिटल दा पुखलखी डॉक्टर ना ईसीजी लौसी हाइना खंगलबा मतुंग दा मशीन लेरमदबदगी ngainaduna leiringaida angang adu lekhidabani haina lekai miyoi amana phongdorакли yaro yumda pudare do yumda pudaro matung sida angang je goina kappa lawa do bosida ini manga tara nei kan sida angang ji lenge makong kauthure angang ji masama sata masindagi isingumba thule angang je adu goina angang ji hingiba male namko hostan paisa hostan pukhalakpane hostan da pukhalakku matam sida mojo kare tara ko mi yamle matam dadi यामदी डॉक्टर जी यंबियो यादवदगी एना नमदना डॉक्टर की रूम दगी डॉक्टर सिंह थोगा डॉक्टर तक सोकपदा अकेम तोरो सो असोकने होलो यंबियो यहले मतन दु मई ईसीजी एना मिशन अमा लेरम दगी मोन मपानदा सांदोम भयाने मिशन जी मोने लौब सप मतन जिता मिनिट कुलोंगी मेया हाय तारे मिनिट कुलोंगी मेया हाइबो मिशन जी योरक तबदगी अंगांग जे दमक लेरे अदुवा मयाम जी खुशाउनर मयाम जिना अंगांग जे बाय तोबदगी डॉक्टर जी करे तारे सीन अब तोरपदगी मयाम जिन नकन थपदगी डॉक्टर जी मुआ तोनरपदगी डॉक्टर सी लिप करी गिनोना सिक्युरिटी ना डॉक्टर जी पुथोपदगी मयाम जंग अम मयाम की वारे नाम जो कनमंगम दबिदा वा तोरगा हजु लेबे स्टाफगर सिंगसी पब्लिक मयाम की बुक होना मयाम जिन थुगाई की तोबने तो अंगांग जी हजु अगो युंबू की साइट की दे तारे मरा लेबसिंग दंदी लीली जो अमने हिदा बंता थचिलगा हजि प्रेस की मियो म्यांगजो उबिरा दुनि डॉक्टर की कादा यू थजिले दुगा यू नमजो वाना में डॉक्टर जी कमा येंगिनो मियो ट्रीटमेंट फजना तौदि बिद मोने की सीरन यू पुदबजी एगो हि ततबा तो बसि मजो थोग निंगदे मसि म तो चतो बज थोग तबो ओइसनु हाइना एगो नाम लाइक रुमिननिंगी मोइरांग केंद्र के एमएलए पी शरद चंद्र की मीडियम मखादा मोइरांग कैथेल की अमोर अकाई सिंह सिंगदोकपगी मेगा सोशल सर्विस कैंप अमा पांगथोखरे एमएलए ऑफिस मोइरांग मोदी भवन मोइरांग अमदी मोइरांग म्युनिसिपल काउंसिल न पुन्ना पांगथोखिबा लमतु सिंगदोकपदुदा एमएलए मसा याउना मोइरांग म्युनिसिपल काउंसिल की एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गोगिन लाल अमदी स्टाफ सिंह मोइरांग पुलिस की मकोक थोंगबा ऑफिशियल सिंगसु सरुकियाखी एमएलए पी शरद चंद्रना मोइरांग असि इम्फाल की हेक मथंगदा लैबा कमर्शियल हब अमा ओइबता नतना लम कोइबा कयागे मीडियफम ओइरकनबा मॉडल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी अमा ओहननबा चंगसिलकलिबा महाकी पांदमगी मखादा ngasiगी लमतु सेंगबासी पांगथोकपनी हाइखी कोइना तौरिबसी अतै नते डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट अमा पिननबा अमोरा काइसिदा थादबसिना प्रजासिंदा काइबा पीबा मनम नमथीबा लाइना पोलक याबगी मयाम लेबसिदा कोइना था मंगा तरुक खुदिंग मक्की मफम मसिदा कोइ तत्तना हेक मसे रेगुलर होइना तौबनी मोइरांग केंद्र से इम्फाल की मतुंगदा चही 10 की मतुंगदे मोइरांग केंद्र सिदा मणिपुर की ओइबा पुनमक से टूरिस्ट खंगदे अदगी नेशनल की ओइबा इंटरनेशनल की ओइबा टूरिस्ट सिंग मयाम सिंग लाकदोरिबा से सी जगह सिनतना तोप मफम उदे अदुना ने कोइना मसे मयाम द पाउजेल पीबगी अदगी पंदम अदुदने कोइना ngasi तौरिबसी मोइरांग म्युनिसिपल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गोगिन लाल फोंगदोरपदा काउंसिल असना कोलिबा मफम कयादा तरु तनाना लैना तिना चेंदना लैननबा मफम कयादा डस्टबिन थमननबा होटरबसु मी उदबगी तंजादा डस्टबिन हुरान खिबगी थवोंग चथबा अमदी प्रजा मयाम डस्टबिन निंगथिना सिजनबा हैतबा असिना काउंसिल न पाइखत के खलिबा थबक अदु माइ पाकना पाइखतनबा होटनबदा खुदोंग चादबा मायोकनै मियाम न काउंसिल न पाइखलिबा थबक असिदा मतेंग पांगबियु हाइखी I would like to request the general public to maintain cleanliness. It's not the responsibility of the municipality or only some selected
departments to maintain cleanliness. It is the duty of each and everyone to keep our surrounding clean and maintain a clean environment. Imphal Dimapur lambi gi Kohima amadi Mau ani gi marakta leiba Fesama da ngasi ayuk khangawdana yamna chawna chingning khairakpadagi Imphal Dimapur lambi faunadre masina maram oiduna mafam kayada gari sing panduna leire haire Manipur gi apunbagi ngamkhai masagi khudong chaba khargi damak tugaina bahotnarpa tarabadi lup natraga lanai miyoi amadi political party khudingmak emsuna chapchana mayok nagani haina emsuna thadorapa cherol amana khangalakli Nungshi chanana himinaramba chingmi tammi anigi apunba saktamda signarakpa khudingmak mayok yaminananaba ngasigi iraicha khudingmakna mikupna humsingna leiba mathau tare hokiba numit kharanigi mamangda Naga Peace Accord ki warushin ama purakna bani haiduna interlocutor RN Rabina Indian Constitution gi article chahunga humbudra mathoida yumfam oiraga Nagaland gi umthang nariba state sing asidasu extend tawba yai haina phongdokiba simak marai ani longba Bharat Sarkar gi machat adu uthorakpani Framework Agreement ki matangda RN Rabi amade Union Home Minister Faubana lamdam mashigi miyamda Naga Peace Accord na awang nongpok amadi Manipur gi territorial integrity da sokpa wahai amadi wafam amatta yaugde haina kayarak hanna miyamda phongdokiba laikre Manipur gi furup singh apunba sakta masi thugaina ba hotna ba yaroi BJP Manipur State Unit ki spokesperson kayana su general election mayada miyam tinba mifam amadi ISTV gi discussion hour yauna ate TV channel da khana naina bada Manipur gi saktam da sokhan gada ba wahai amata Naga Peace Accord te yaugde haina makhau pong hakiba leirabani Naga Peace Toki chatharakiba wari asigi warishindi Manipur gi apunba gi saktam da thugaina ba hotna ramlabanina Irecha singna khongpham chetna leptuna apunba khunagi punsirol asigi damak ihau changsinba matam oirakle hairi paugi marak tatna atema break ama Miyoi bagi nungaina ba singbang zariba aibu mafam chadana langthok piduna mahok sagi kalda akai ba pihan batana tana aibu miyoi bagi yekna bani haibire ngasidi Manipur da NGO ama thoraktuna aibu mafam chana thambina ba senbire sizina ba loiba matungda aibu storage tank asigi manungda thadabiu Maduna aigi anauba mapok ama poktuna amuk hanna miyoi na koigi mating amuk pangzagi Nati chat lagi ba please ay chat lagi ba election gi matam loy kharbadi adu tuma amu unaru khangaro asum tawna mango season chat khabada adum haina winkies mango swiss rolls adum hanglaro khangedana Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungairaktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiu A magic mix of chocolate and vanilla marble cakes from Winkies, the cake specialist. Enjoy the tastiest bread in town, manufactured with the highest quality in the most hygienic bakery in Manipur. White bread from Likla Bakery, now Manipur's favorite bakery. Nati chat lagi ba please ay chat lagi ba target ki season loy kharbadi adu dima amuk hana unab laro asum tawna mango season chat kharbada adum haina winkies mango swiss rolls adum phanglaro khangedana Saraswati Coaching Institute Singmirong Khonangkarak Info admission open medical regular course NEET UG 2019 starting of class 25th July special futures supply of the study material from Delhi weekly test strictly in the NEET pattern free studentship secure mark for 80% and above 50% concessions those students who study more than 2 years in medical class hurry limited seat only we nourish your futures. I think we should run at once. Winkies Swiss roll. Yam turabo punshibu Winkies am tadi piudana.
Quick zone gidi tata discourage di. Mamal suma phang kuding cham mane yo suma ngaro pista salabni na. Adu suma takta superlink footing gi offer me amam pirisi di. Tas electric rang no sin bagum na yo disin ba. Dudi sanagi mohut yang na sinba yandre. Job vacancies. Classic Hospitality Training Institute, Rims Road is recruiting the following posts. Business Excellence Assistant Manager, Housekeeping Trainer, Food Production Trainer, Food and Beverage Service Trainer. Interested candidates meeting the above criteria may submit their CV with recent passport size photograph. For details, contact Babina Diagnostic Building, 3rd floor, Rims Road, ranjita@classichotel.in. Phone number 03852415592. Indian Institute of Banking and Information Technology IIBIT is now in your hometown. Prepare yourself to get your dream banking career with the leading institute of Northeast with a record of 7,000 candidates. Free IBPS or PO coaching available. Last date of registration is 3rd August 2018. Please contact 8974875055. I think they are going to get us. Indeed, indeed. I think they are going to finish us. I think we should run. At once. Winky's Swiss roll. Yam turabo. Punshibu. Winky samta di piu dana. Breaking matuna taram nok chiresi makata bapao. Heart sang na hoba chahi kuntra marirom surabi Chandel district tagi M Bindiya Kobi nupi ama Sky Hospital na mai park na operation tawdana heart ki ahoba mafam adu mention kre hairi. Heart asigumba makhal gi anaba RSOV condition asi punsi mangbe aba fibam ni masi miyam na khangjin biu haina Sky Hospital gi chief cardiologist Dr. L Sham Kishore na appeal tawrakle. Apunba mayay kabachinjak thingbaluk kainaw na ngarang numidang lekay kaya dagi fagalakpa yu liter lising anirom kainaw thongkhada may thado na mangankre. Luki Secretary Khangimam Chanu laymatombi na paumi sing da phongdokhibada khunaya sibu nishagi paktagi kalhona bagi changchiliba khongjangasi makhata khigani tungi mirol kanana bagi damak changchiliba khongjangasi da miyam na mateng pangbiyo haiki. Manipurda broken family mayam puthok tanaba loina na afaba khunai ama puraknaba mayai ka ba chinjang no ehlakli ba tongan ba crime sing rape case oro any case sing ase thorok tanaba amasung lukhrabi mayam ama thamami ba maduna maram oiduna mama mapa pungpang sudraba angang mayam ama thorak pase asigumba kaya sigi mayokta mayai ka ba chinjak sing ase thingna bagi damakta changchalakpa khongjang amoina koina suguma sathajabani tongan ba luf khuding mak loina na ai khoi gi khunai ase musilaklaba khunai ase amuktang hingkana na bagi damak tungi mirol gi damak khallaga changchan jalriba khongjang asida pumamangna sagot piu miyamna masidai sida thawai yaung hona biduna ai khoi gi lupna changchan jalriba tongan ba khongjang singa sida saruk yabiu haiduna apun mamai ka ba chinjak thingba lupki maibel singi mai kai digi miyang mafamda noluk sabagaloina paujena si pijari Hazure bada maroiba pau amukhanna Angang ama sibagi matangda miyamna Dr. Phubaga loinana Thoubal District Hospital akai atoi thokan kre. Hajur pau bigi na estimate pidaba pau matanga shata lesin jare meeting tabiri basing bomo kana kurum jare.